Magkakasabay na nagsuunad kan sa indang Certificate of Candidacy para sa May 2025 local and national elections sa mga aspirante kan Team Asenso para sa Gabos o Team APG kasubagong aga sa opisina kan Commission on Elections Legazpi. Opisyal na nagsuunad kan sa iyang COC bilang aspirante pagka-alkalde kan syudad ni Legazpi si ABC Board Member Hisham Ismail para bisi-alkalde naman si incumbent City Councilor Luis Gutierrez. Kaiba man nindang nagsuunad ang mga aspirante pagkakonsihal na sina JP Lee, Ismael Buban IV, Sunshine Imperial, Alan Ranyola, Gabriel C., L.A. Gutierrez Fariñas, Ralph Andes, Boots Lucila, asin Carlton Lahara. Hopefully po, digdi sa sakuyang pagproklamar, asin pagdalagan, unya na aldaw na ini, magkaigwa giraray, maging inspirasyon ako sa Legazpeño, asin matawan po giraray kita kichansa na talagang madara kita ki Asenso para sa Gabos, tabi. Nakapag-file naman kan sa iyang COC bilang kongresista sa Primero Distrito kan Albay si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Kaiba niya sa pagsuunad din kandidatura ang sa iyang mga mahal sa buhay. Well, what I can offer is that very simple. What I'm capable of is offering simple, realistic, and practical solutions to the problems and concerns of the people of the 1st District of Albay. Alas 8:30 kasubagong aga kan magsuunad man kan sa iyang COC si dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Kitoko bilang representante kan Segundo Distrito kan Albay. Ngunit po kita, nag-file na po kita kining candidacy para maglingkod sa Indo. Bako lang po dahil mag-file kita, dahil pa po kita nagpa-file, nagtatrabaho na po kita. Dahil sa dakol na kaipuhan na ayuson digdi sa 2nd District, makulang po sa mga infrastruktura, kundi sa mga laylayan na dapat matabangan ta. Pag nakatukaw na po kita, isasabay ko na po sa mga parauma na ma-modernize sa indang mga equipment. Dahil sa infrastruktura po, nagpigigibutan na, lalong-lalo na sa problema ta sa tubig, ongoing na po. So, problema pa sa kuryente, ongoing naman, ayos na so pigtabangan lang sa Alego. Pahiling man kan sa iyang suporta sa Team APG si dating Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garbin na enot nang nagsuunad kan sa iyang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA bilang second nominee kan Ako Bicol Party List kasuudma. Sabi ko na kasubago, kami ni na Rog, ni na Kong Saldi, ni na Kong Kito, katabang ang Team APG, Asenso para sa Gabos, we will deliver to the Legazpeños. Delivery of those programs and projects na kaipuhan kan sa tuyang syudad, sinaro-saro ka na kasubago, in terms of health, education, infrastructure, agriculture, housing, ekonomiya, kabustawi. We will deliver in terms of those assistance and services. Ining mga hobin pang mga leaders na ini, mga kipang, I can assure you that they will deliver and there will be no proxy governance because they themselves can govern the city government of Legazpi. Mientras tanto, naging mainit man ang pagsabat kan mga supporters kan Team APG asininda Congressman Attorney Jill Bungalon asin Kitoko. Antes ang pagsuunad, nag-atendir muna ang mga naunang bitang aspirante sa sarong banal na misa sa St. Raphael Church. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.